Dul. Kaki man. Dema. Ala aku ah. Ya kopi lah. Bedah paman. Ada Dul. Kenyare bareng. Mun asli na ko beda teropol-kopol na kapakenal beg teman. Karo cek tangka beda ni ngak ria. Engko mun talak ko. Apa sih kebelan cubit tang ibu? Bơ, kita mangkat Dul. Kita bu. Beda Darman, kakek cong. Mana nang keludat teh ya ki ngatuna kina kopi. Wis tau sapi. Cek Dul mawin mangkat dalako. Mun saja nih bagi kopi, tak deti deki salah gua. Yang. Dul. Singak mun mangkat ngate nak yang. Iya bu. Tino sabor naman. Ari tang alasan arap ako majarang apolong. Karena ko anak tung situng sita tikantong na odin ring tua. Sudah dapat teh. Lah dapat teh Jong. Cek lekas oh. Iya teh. Cek yang mak semak. Berapa Jong? Berapa apa ya teh? Yang kon di ibu karo Jong. Ya teh. Boh, miki beli Jong. Wis teh, tak cukup ya. Sekelangkung Jong. Iya teh. Ilau kira teh. Iya Jong. Pas ada orang ngojek sekali kan. Kok lagi ngelandik motor kabi bagian sama nusa. Anyar datang narik nak kanan. Anyar din. Kakek tak narik sekali ya. Kita Dul. Kok din? Oh iya Dul. Kaki mi pasti padang salah kok. Cek ki dengun.
Salah ada iya. Ala ko ngojek. Ada apa, Din? Ya tak ada apa. Keng tak todus ya. Kaca-kancana. Kaki harus masuk todus itu tukang ojek. Ya menengkok pedek landik keluarga. Wajar. Make todus ijek aja. Apa segala todus, Din? Nilai mata uang daripada dari dimafai somber. Pese seketebuskan di upati, ben pese seketebuskan di tukang becak. Tade piten nah. Nilai ya pada seketebu. Arten nah, cek saking pese seketebu kebeli rokok. Karo le setepak. Bener kiye kaki dul. Cuma odi cuman setia. Lako ben hasil kutu arampak. Lako nyari semapan. Hasil nyari senyaman. Hasil pakun sesuai ben laku, Din. Tak kira orang naman padi pas mulong jagung. Masuk akal. Masuk. Yelah. Apa na segedebat ya? Yenjak dul. Engkau hasilnya kayak penasaran. Apa sebenernya? Motivasiin kaki si pas bisa cakang ala koki dengan Tahu, Din. Mun sebelum mah, engkau kebasan di semangat salah aku. Rencana engkau rezeki ya. Lalu ditakaran dari pangeran. Di sebun aren na, engkau karo libur pol kompolan. Selama itu engkau karo titi beban keluarga, Din. Engkau anyar tahu, cek tang mburi banyak o tangga. Kebay belen ceh ben biaya o di resa aren na. Le kenji yang kau sadar, cek abe dia nanteng tandi. Heti tak neng tai santai ngajeleni odi. bener aja dul. Canca ocaan ruang. Perintis bukan pewaris. Teting. Mun beda orang secakang ala kuki ngodena. Beni keng lebur nempok tunya. Tapeng. Keng nabeng tenang masa satuan na. Iya, Din. Padi sepanin setia. Beni padi setemen beri. Doi sih. Halo Kak Tuan. Jadwal saya ketemu dengan orang yang setia ada remah. Aduh cek kok ya ada pak ke Roma sih. Wis tina pamare budi, deking kok minta laporan na bae. Oh iya Kak Tuan. Sekelam kong. Iya sih. Cong, Darman. Apa bah? Ya hapi nare, mari meliaki. Keng demah hapi na. Pasta ambul aku minta meliaki hapi. Cereng mon hapire somo soman ba. Tang di saben rola tak peratu. Hapi ngari biasa biasa tekuk bidat ngodadan. Cek pika piaki kulin na cong. Pas minta lagi HP saat kena sepeda motor. Kayaknya kebaya apa? Tak perlu parlo na gayaan. Ya mumpung kakek hiodi bah. Justru peran kok hiodi aja bi kakek kerak serak. Mun kok lah mate. Bi kakek siapa sih yang buah kina? Cek kakek tak tahu nyerpe saya TV. Kakek dia lah nyaman cong. Tapi nak kena si lain. Mun anak noreng setro diandil. Alah aku teng telunteng. Mun kakek tak keruh nyaman minta. Nah, apa berde mikir karing tua? Terus engkau kau tidak remah bah. Kau tidak remah? Ya cerah lah aku cong.
Cek pas karo lagi tedo. Engkau si pasu dia nyaman ingat setia ria. Ki dengu dan juga tak lum tobi ngak kake. Pada keng resarian. Mun kaki tak karo tinggal narema. Saya enggak sambil acara laku, cong. Ku laku si pokal rusak kitang bisnis ria. Kake. Soalnya kake tang anak tung situ. Ya dul mawi re tak kalah karengan di otang. Pas mailang tadi kabur. Halo man. Berdi magake dul. Orang nelpon tak gelem yang kak. Pula keng berak HP ni. Kepala aku man. Ya berpenumpang. Beda apa? Abu mayu coba halaku malolo. Abid lah talong bolong. Aduh seporan naman. Engkau benikan tak terus odi nang tenang ngak kake. Karo ko munta laku. Apa sih kebiaya odi? Pas cek tuan kan dan kakek. Hilang kok desa. Siapa dul? Darman din. Beda apa kuang? Mak kasan kata rengkarengan. Tahu din. Ngecek pul kumpulan. Ya mangkat dul. Tak pernah. Mungkro pul kumpulan. Apa kuna na? Cuk tak karo lepes se. Ya pola kedoroi kadarman ruwa kake. Reng la kancana. Darman ben kake. Nah si petak pada dul. Secara ekonomi timpang. Darman makilakon karo nang tenang. Odin tak kira kekorangan. Mun kaki pas saja tak alako. Karo alak jeni Darman pol kompolan. Asero kasapang. Mun nanti kebutuhan. Tak iya din. Muni nga abe ria. Mun tak ajuang tibi. Pas udah derdim. Babes se. Cuk benih nandeng soki. Ya makilan andreng soki sekali dul. Sampai acara laku tibi. Cuk nasi umonos tak etemo. Pakok beli de ruang. Banyak kan cakap bengah. Anak benreng tua tak pada rezekina. Tak pada nasib. Tor kadang sokin reng tua tak toron ke anak. Sebaliknya reng tua na tande tapi anak pinter nyari pesai tibi. Tak kero bulan si ala ko ngojek re kaki dul. Telo lupa ke kancana. Pas si bon presiden. Benih keng lupa teritaan. Terus dak remah. Telo tak sempat si pol kompolen na. Siang alako. Kapan malam leso. Cek ruka puru soki dul. Racikir ya lebih tak karena dari pangeran. Maki kaki ala aku telo nyung sang nyung let. Mun racikir kaki seret. Atampa cangkem teritaan. Orang si cakang ala Korea man. Benih keng kepuri si sohia. Kadang keng terdesak kabedaan. Tanggung jawab. Ben sama macam. Oh. Konal lah jadin. Fakta nah. Manusia ria seraka. Banyak orang odin sila cokop. Keng ki pakun beng kata beng ben lako. Pas apun benih keng trosohia. Keng edul. Manusia ria pakun kala ko na.
manusia alamat teh, laku ki beda. Terus pas udah man, ala kudang tenang nggak kakek. Abe iya tretan. Iya, aku nang tenang melolo, taring mun kakek, makilah aku nang tenang, Odin tak kira kekurangan. Cuk cak kecaman, mungkin tak tahu sarannya repese. Abang kok menangke ngalaku, tak laku lambe dul. Saya nggak sokian ben kakek. Coba angkok mak kita laku mobilen. Mun kakek apa oleh na? Tak karo tebesaran na. Apa meburnya labur kakek man? Neng kakek din, kok tak teman rucu ben kakek lambe. Kakek tak kira tahu rasanya tetingkok man. Odi sebagai anak tungsit tungah, tulang punggung keluarga, kebadan ekonomi ke orang. Kalian kakek kecak mun suruh ngocak. Kengak eman, sama nyaman Odin kakek. Mungkin hanya mengampung ke pelokon orang tua. Tak patut ngina katang kelakuan ria. Banyak anak-anak laki saya rezeki lah. Artinya, cek sakit ngalakon nyongki kuat. Tapi sandi mental, ben semangat untuk ala kurang malarat. Boleh nggak kaki dia? Odin bakal titip beban ke orang tua. Dul. Iya kok seporan tretan. Marang kok minta tolong re. Ada apa? Kuncin mobil ngarep cere dalam. Ya lah bang lata kanceng tak bisa buka. Ada sah.